So hello barang ani ba JKT minta ka pada sabahay biang ipi siya kani ka video berteman. Akamla mat video beda kini kisi gimana nomor ba ngaklet ya password joka YouTube channel joka. Dia minta anak kan mau password ka jikat pa bang abu. Ya password joka kumta. Dia kumta login oh kalong. Ya okay saya sedang nak mah. Dia show sedang ka ko ba ipi ba. Siya iso dia miau Alexander the Great ba. Dia Alexander the Great ba. Betul. Oh, dek Alexander the Great ba. Alexander the Great. وياخد يتب ياخد تبع percaya si poros mah te ujab deu Alexander Great kan te cái kata mah ki khot ke cũng đâu ki khot the battle of Hydaspes Hydaspes battle of Hydaspes te kadang kejikli kabaki nak ni LD mah kali kani kata mah battle of Hydaspes be khot dapat Alexander Great percaya poros lai khot harun je kawa ayu te lai khot harun je kawa Jehelum GHELUM okay te utang start ini ki important ki kingdom ki badan kap ki bisa wan hek sama Padi kong do ki depend ka deka Maurya dynasty ma Maurya la de Maurya kan ma pikenda it is your choice ba ko ba sembar te founder joka Maurya dynasty ureu Chandragupta Maurya wa Chandragupta Maurya ure founder wa advisor ju la de code poyot ju udah Katolia lah deh udah lain telikir tag wah udah Katolia tapi kila ulah ai ka tag Vishnu Gupta lah deh Chanakya iya deh Chanakya dia kila benang nickname of Katolia it is Vishnu Gupta or Chanakya dia udah Katolia utho ini ka kod Arthashastra ka pada siapa ni ka Hima Maurya siapa ka Jigim Jogo Chandragupta Maurya ba te udah Chandragupta Maurya udah dia khojo Bindusara ma khojo udah usim jogo joka ni ka Maurya dynasty ya udah Bindusara la khot ketek dau Amitocritus ini ka ketek la khot Greek ma te Bindusara pun udah dia khojo ketek Ashoka ka trai plachi so pa ka Ashoka pilar ma te ka tu kare ka pilar jogo ya Ashoka te kilap kle Ashoka udah ipai jauh Chandragupta Maurya ma te Ashoka ya kho dah ka Kalingawar dengan dia Kalingawar ketika kawan lah dia kata mau kan doa ka mau dia kon luar dan yang dia im nak dengan im ka peace ma give up ya kini battles ma masuk we kho dia ketika Kalingawar percaya ka hiba juga Kalingga di Kalingga katrai pisau kali ketika Kalingga kabdan lah ada ha India juga ngam juga segodi Kalingga te ka Kalingga bentar ka keteng Odisha ka Odisha ka keteng Orissa tama kila petkelana saka Odisha kuma pitip dang betha kade ya ka Kerala la petkala keteng nak saka Keralam kan mau mah Keralam okay te kade ka Ashoka Pilar ko maka mention bende ka Ashoka Pilar kade ka syap juga India national emblem la adopt ya ka hau 1 Januari kan dai san phau ma te kade ka ya kade Ashoka Pilar layo na Sarnath film lang siam dari Sarnath kade ka sinong kadadha Uttar Pradesh ma kade te hade Ashoka Pilar kidan saujaki marat ki animals where the lion elephant horse and bull te bela kade ka jigli LDA basically kanut ki marat kidan kade ka Ashoka Pilar ki lion kanut ki dan kalian dan south ki lion ma te us bukan du juga Maurya ureu Brihadartha te ka dynasty ka baar bagi depend beta kade ka Gupta dynasty te kade ka Gupta dynasty kade ha bor pasensiar kade ba ki ang ka golden age da marah kade ka pora region ka India ka flourish ba hakil yang bara ba tadu ka science ka literature medicines pada kui kilyang ba kada ki ang ka golden age te aka education ba ta founder jo kade ka Gupta dynasty udeu Sri Gupta ne te udah dia khod siu jo udeu Chandragupta wan ba kan bawa udeu Chandragupta wan udeu Chandragupta wan ai are issue ya ka gold coins
kau keting dinar kemudian ki gol ko jom de ben ong ka dabar long mau wai ki pisah hutia ustang isu ke ustang padbi ke diki pisah hutia ke benda ka goals ki keting jugi ke diki dinars te kawan ke jikle wah jikle apc Badu bani kau du ban isu ya ki gol ko te bani kau du ban isu ki gol ko ki Indo Greeks mah Indo Greeks mah kide diki fast to issue the gold coins in Yata wan sa udah usim Samudra Gupta mah udah Samudra Gupta kadang wan kejegli dah ni he is the Napoleon of India kejegli clear mah ya Samudra Gupta là khoản đấu Napoleon of India là khoản yếu đi đấu là khoản yếu đi ya cái ketik lại đấu VA Smith mah VA Smith te udah dia kuat poin chung mah kuat chung poin chung Hari Sena then lagi yang Hari Sena is the code point of Samudra Gupta okay te jadi Gupta ro PE ki issue ya ka gold coins ki issue ya ka silver coins ka rupa te us issue ya ka silver coins udah Chandragupta the second bah issue ya ka gold coins di dalam sudah Chandragupta tawan Chandragupta second Tadairu akawan bersejarah Chandragupta second bala one visit the Chinese the first Chinese traveler take ai ka tay the first Chinese traveler ka tay jo ko Fahid second mau ni laki ang who is the first Chinese traveler it is Fahid te kuwa ba aku par bersejarah ki Gupta ka keu hak India kila ka pulih putih ba te kadang ka Nalanda University one of the oldest university in the world the first university in the world nasa ye ka daw Kumara Gupta mo Kumara Gupta fast sa kama ko to okay tim tang dia penjak sa kiniki Pusya Bhuti or Vardhana dynasty te ya kani ka dynasty la mạch phang daw Pusya Bhuti mo te udah dia khon jong te udah dia khon ksewa Hashvardhana udah bakapau mana gini te hakapon ba sejar dew Hashvardhana lawan visit daw second Chinese traveler kata dew Hyun Sang HIEU Hyun Sang mà Hyun Sang ane kila bên ông XUAN Dương Giang mà đều cốt bên chung đều bahana bata đều đều Hashvardhana usah pelem dah usah bener begini por wa yo tama percaya Pulakishin second udah Pulakishin second udah nak Chalukyan Kingdom Chalukyan okay tentang ini poin nak sakit dengan Delhi Sultanate kani ka makampaw kani Delhi Sultanate kamde ka dynasty kani ka kapor ka ba Delhi lawan secara kisih muslim ki rural muslim ki muslim jadi kau lawan yang sama Daw Mohammed bin Qasim ubari first Muslim invader udah udah ubari kau introduce ini ka jizya tak ay ka jizya ba jizya kani ka tax nam tama no namtaki non-Muslim wah te kata lawan sa udah Muhammad of Ghazni udah fast talk invader udah second Muslim adu fast talk invader mah fast talk update di Turki mah udah ina Turkmenistan apa kade ka wede kiri kemudian Central Asia mah Turkmenistan apa Muhammad of Ghazni nata udah second talk part udah Muhammad Ghori de apa ano mah de kiri invader mah de betang dia penjaya ka slave dynasty de bari kok do udah nak slave dynasty udah kutub udin aibak de dia itu ispa kutub udin aibak kutub udin aibak em udah barang yo Muhammad Ghori kutub udin aibak em udah mau ubah tahu ya ka deka kutub binar bah kutub binar ka tallest brick minaret bah it is the world tallest brick minaret di apa di so ipi ba kutub binar kalau tawar deh kadeka kutub binar kalau kemudian deh te udah kutub udin aibak ubat tahu di kong deh te upar saja ku iltutubus tahu su sa lai bala mah lai teliki bala deh but udah virus satu kelak pat repair gitu maka jad mo virus pat repair kare
Te okay, tim tayo pa siya persaja udah. Kutub udin ay bak. Kutub udin ay udah ultutubus yo. Udah persaja kutub udin ay bak. Shift ya kapital jo na Lahore menja. Kade kapital jo kade ka slave dynasty kade Lahore. Te shift na siya Delhi ba. Nakadaw kis ang Delhi Sultanate. Te kakhod jo udah ultutubus padab kade ka Rasia Sultana ba. Te kade ka Rasia Sultana kade ka fast but ka only women ruler of Delhi Sultanate. Kumud day tang makahin ka kadhay ka badai ka ng sejarah jo ka Delhi Sultanate. Okay. Te udah sa udah way pat Ghiazuddin Balban ba. Ghiazuddin Balban ustad ya kade ka balat an iron polisi ba. Te lakon siya kade ki slave dynasty tapi jangan dipencet sekali ka Khilji dynasty ba. Te founder jaga Khilji dynasty udah Jalaluddin Khilji ba. Te uwes makapau na ni udah Alauddin Khilji lakon kate udah master of ceremonies ba. Master of ceremonies lakon kate dia udah second Alexander kane pet kade ka khamdar kan ba. Kaya second Alexander ines Alauddin Khilji ba. Te udah dia ukut pa yan udah Khosrow ba Khosrow. Te ya Khosrow lakon the Parrot of India. Parrot of India kan ba ni ba. Te udah Alauddin Khilji utawi ni ka Alai Darwaja. Kade ka Alai Darwaja kade kum ka kerja jen kang ade ka entrance ba. Entrance of Kutub Minar ba. Okay. Tem ta ngit pe sa kadi Tuklak dynasty. Founder ja ka Tuklak udah Ghiazuddin Tuklak ba. Te udah Ghiazuddin Tuklak apa. Utawi ni ka Tuklabat kade ka city ba. Tuklabat ka daerah ka jingtay kade ka city. Ta udah di ukhod jo bukan tegu Muhammad bin Tuklak. Muhammad bin Tuklak. Wah, Muhammad bin Tuklak te ukhod jo udah Muhammad bin Tuklak apa? Lati bi ukbu wisest full. Bale, dapat pelaju te hai rahai ki bebas. Dari mana betul kampat ular tak tahu yang wisest full. Te hak por bau secara Muhammad bin Tuklak lawan juga udah burukan traveler kubut ubah. Udah ya pertai mana buruku wah kata yo udah Iben Batuta. Tepta yan pa isa ka ka dynasty kata ka Sayyid dynasty founder yo Kisar Khan ba te kedi cepa kedi Sayyid dynasty kyo ba kedi ki descendant la ki no her pateng jong jo prophet Muhammad ba kap ta ki prophet Muhammad kata yan pa isa ka Lodi dynasty ba the founder jaka Lodi dynasty udah balon Lodi te udah walap ya ka Agra city udah sekedar Lodi ba udah sekedar Lodi hadit ketua destem baulap ya ka sekedar city ya ka Agra city usif do ya kapital ju usif kapital na Delhi siya Agra ba te ulas rular udah Ibrahim Lodi kan ba sekedar tahu kod udah Ibrahim ba te udah kod Ibrahim ya kod dia ka fast battle of Panipat ba ka fast battle of Panipat persya Babur udah founder juga Mughal empire ba dia fought the fast battle of Panipat dia harus dah bayu ka battle of Panipat lakon dia battle of Panipat harus katsan spa arpon dreo ba katsan spa arpon dreo tim tang di penya panganika hima ka ba kong sandi hade apa India jadi katakan ka Mughal empire dia lalap ya ka ada Babur dia Babur ko mga omde ya kon percaya Ibrahim Lodi hak battle of Panipat house dem katan spa arpon dreo da udah dia kunjungu dia Humayun dia kana ka along ka baso sendai maskap ya kana jang Humayun na ba pitip hadit ketukan hasda ba yo man sejar usah ikan sama na ma bat urai marta kata-kata ma bat duk sudah blok si Muhammad pendek usah ikan sama how dia Syirsha Syuri Teo Syirsha Syuri kan ba ka ka kam utawi ka Grand Trunk Road ba ka ka stroke ka ba bi na Chittagong ka na Bangladesh ba Chittagong bat kapet siya Peshawar ba Peshawar Pakistan Te Humayun ang bawa mo kalau kasus na damar ba Wilok sa im suppose dem usya sama na Syirsha Syuri te hadin ba dalayak Syirsha Syuri yo biya wilok sa im te pas di wilok sa im dak system uklan na pitip uklan kumdo uklap damar ba uhab pot ba ubi da library je uhab pot ba damar ba
Naki mau kendan, nade ki stairs, jauh ke library jauh. Sedai tiga nade. Te okay. Jem tangin penjak siang khôn jauh akbar. Te akbar em paru sim tiga kanan lok sim udah kan tak bah. Te udah kam yau. Dok penjung cái gì oh teacher là đều tutor là đều bueno thế pitip ya kadang second battle of ripat em lai ko daw bayram khan udah tutor udah kai jago akbar persya yang baik yang hebu kadang second battle of ripat aku san sepak sabun dah kan mah kadang teo akbar utau ya kadang useng no el ka jong diam ngi ba din ilahi hakaba kadang din ilahi ba kakelak ya ki kai jong diam muslim Kristen Hindu kidiki Zoroastrian kidiki Jainism apa tidak only Hindu tangwe Hindu mabun yang dia tahu dia birbal kata sih sengong ipang birbal di akbar mah birbal kan mau kau tahu sisi gitu kan apa birbal syedjah dai mati oke kita ini penjasa yo kon jago birbal oke dia ngomong dong ba udah akbar tahu useng ini kah Fateh Pur Sikri segitu Fateh Pur Sikri ka city hari kita kena snap shift na kadang ba dan dili na agara siya Fateh Pur oke kon jago akbar udah Jahangir te how kan terus pak pra lawan jago lawan visit daw William Hawkins udah na ka na England umay mi kaman yang ka East India Company kan mau tu ka company kapawan tu yang keri juga mau secara tak kari ko tu te hadin Dios dem lawan wan pe sa Sir Thomas Roe udah na ka British East India Company ba te udah Jahangir peniap ya udah Guru Arjan Dev udah fifth six guru jang kisik ubasan ba peniap namar ba unja kare ya ukon jong ukos rau ba namar ba ushon ya la ukon ba namar ba tharai ukon jong wala pasya te ko ta ube udah guru pada wa jakare peniap sudah dia Guru Arjan Dev okay ukon jauh Jahangir pada Shah Jahan one of the greatest ruler of the Mughal dynasty ba te yang Shah Jahan latip bahas bang kadang dekan on foreign policy jauh ki polisi ki kop terikam jauh te udah Shah Jahan do batau ka Taj Mahal man ka Red Fort ba yang Taj Mahal katip batau na man kan bau ya ka long jauh ka Bob Tas Mahal ba kadang udah kapot ba sejarah mo bakit pikir ba it is the pinnacle of Mughal dynasty ba the most successful point te udah ru Shah Jahan kau ini kena kejegeli ka ba wada MPSC LDA ba ka ba baru batau ka Peacock Throne ka beri dah ka share ba ka throne ka ket ka ba syong kisip dan dah kalau tu lah kan dia lah tahu Shah Jahan te ko jo Shah Jahan udah orang sep atip keting udah alam gir te upeniap ya dan si guru balik upeniap namar ba upaya uba look long muslim te ba gait ba lah kod yo orang sep daw Sindapir lah deu living sage ba lagi ang who is known as Sindapir or living sage it is orang sep te pe apa hadir dia ketahuan so Faruk Siar udah ba isu yang ka Golden Farman dari Farman Golden Farman to British East India Company isu yang ni nawar pitip kani ka Golden Farman ka elat ya ka British man trade free ba ko ban ya de yet claim sale bisa ba claim sale tax bukan rular bukan udah kani ko ban ki exam udah Bahadur Shah Safar ada Bahadur Shah ada second ba kila ba ko ta te tak ko de ila puerta chak bokot gari ba jiki kublai shibol